Kanyo terap Youth Council kelaberngan ban sedang da kejingeki bat penlong shwa da kejingeki ke berjajar hapelau office u in charge Vice Chancellor Professor Saroj Kanta Barik da badawa bu de ban Shukino Omardor. KHYC kala keno ba kejingtung yu kum u in charge Vice Chancellor kalong ga bapenkan ki kendon an bat ki regulation jong school ba nehu. Kasang kala penpau ba kini kejingtung kala pendo hok ya u Professor Barang ba atam u Professor R consider ban bat ya kini syuki kat kum ka jinglong rang ba hakakam. Bagi kom trekam ru ki baju buat da kini ke school ba. U Education Secretary ke HYC u Enlang Sawian u lapan syai bagi jing dawa juki kalong ka ba syong an bat katemu ban pene ke jing syania bakuburam jong kini ke cakapule. HYC hakalai putrik menaitung arajar arpun riau kala IT ya kedor khas ke office jong Vice Chancellor bakal kerpat ban IT no ke jing klik sya u Professor Barang ba atam bat kilapan por ban ya kendo obat hak sini kong daga pemaham balada pediang ya kini kejing dawa ke council kan hab ban syem dagi wei pat kelenti ban penbor yu ban hiar na kesyuki de halor kini kunung rem ban kaliang jong ka education sel mentak sini nila one hakni ka office jong VC ban yo ban ya kendo badu handrai ngili yo kejing teb menin ka miet wa hiar na spok Kolkata padulon pai do ka sini monde kaliang jong sangila pun kre kejing thwa bede ban bo batu office ya community bani yo bani kremar khabat rai na kada bo haban hero spok Kolkata kaliang kesang ila thai ki nong trai hangni mo staff ban kin ai ka appointment bat kesang ni kedu mar khabat badu lasin monde agde bat kini ke issue ke ba ide bat ka jingthung u kumuta u VC mo acting VC jo kini ka school ba ni hu mar bang si thua ba kumbala dep kran kesang medu menen office jing governor kumbala dep pisngo ba u kajingthung uni kalang kabobean yedu ni kong labno kemudian ke due process of law kabala follow katkom ke university a kabede bat kajingthung ya VC namar ba katkom ko appointment letter ru jongli la reflect ba uni de second most senior professor habok school ba ni hu ka ba pi ba dan ki wei ki professor ki bahaswa jugo ki bolong senior katkom kajingtep na kaseng ngiyo jite ba dan i professor S Lomsder ibadai senior most professor naka department anthropology ini dia belong capable but pensimti ya kini kakam mereka bersungsi kalong ba nakaliang jong ka university kamsem la follow ya university but ki statutory provision ibade ban follow ka ban recommend ya tau senior most professor ban long de ban satung kum acting VC hami po ka school ba ni hu nakaliang kasang ila pun ngol limba kini jing thwa mta ka sngi but lada kum ka university mo kum ki buat penyat juk university kim sengap ya ka jingdawa juk kasang kalong ba de ban replace mador de ban weng no but de ban weng no mador ya ni professor Saroj Kanta Barik uba sim charge kum VC hami po ka school ba ni hu but they ban thungno da lani de ban replace no haka jaka jungu mo dai professor R Musdir di senior most professor hanya po ke university but lada kajingdawa jong kaseng kam orlang nakaliang jong ka education cell bar kaseng hi bor ko we jong HWC ini sa simpat kisenjam iban pitikna ba uni professor Saroj kata berik uday ban herno ala de ban atino mo ya kata kasuki VC sya senior most professor kumbang ban batai uday pardo persam juni ban sepet kai ke respond jong ka university